Kay Julio killapiña kanchis munasqa kuyamasi, astawan chirimuspa kasan chayrayku noqanchis qhatakunanchis tiyan, mana onqonapaq. Astawan kay tiempopi maypichus kay millay onquyqa niraq ripusanchu, chayrayku cuidakuna tiyan. Hinataq kunandiya Devoción Matutina parlawasun imaynata apóstol Pablo k'ami kuyasarqapuni, chantapis niyta munasarqa tukuy judíos gentilesta imaynata noqanchik sapa pura Diospaq wawasnin kanchik paypi, manaña extranjeroschu kanchik nispa. Hinataq chaypaq invitayki kicharinaykita maychus kasan Efesios, chantapis kinsayuq, chunka iskayniyuq, chunka iskay uqniyuq niwanchik hinata. Diosqa tukuy imata ruwayta atin, munasqanman hina ruwan noqanchikpaqqa, yuyasqanchikmanta hinapis aswan askata noqanchikpi trabajasan. Chay atiyninman hinaqa paypuni hunt'achasqa kachun, iglesiapi Cristo Jesús nekta tukuy tiempo wiñaypa wiñaynintawan kama ahina kachun. Sapa uqninchik munasqa kuyamasi kanchik miembros de iglesia nisuman. Imataq kayqa sapa wiñachinchik Diospaq wasinta, chaypi kawsasanchik. Pero pita rumi kasari mana kuyukunanpaq, mana urmananpaq, chay iglesia chay wasiri Diosninchik Jesucristo ichari, ahinata churana tiyan Señor Jesucristuta kawsayninchikpi, porque payqa ruminchik, mana urmayamunqachu chaypi creesqanchik. Judíos creerqanku imaynata creencias ninkupi, mandamientos ninkupi haych'asqankupi kasqanta tukuy yachasqan, pero kunan niwanchik Señor Jesucristo uqlla kanchik, manaña forasteroschu, iglesia ukhupi noqanchik cuerpo hina kanchik, chayman hinataq kawsakuna tiyan. Chay bendicionwan munasqa kuyamasi, k'aya suyasayki watejmanta. Bendiciones.